Idemo na farmu. Ohoho, što to tu imamo? To je konj. Kako kaže konj? To je krava. Krava kaže mu. Pijetao kaže kukuriku. To je traktor i on tu ima prikolicu. Ovca. To je svinja. Konj. To je maleni konj. On kaže jedan, dva, tri. Otvorimo. Hop. Svinja. Medo, a sada ćeš mi pomoći napraviti puzzle. Prvo imamo tu konja. Konj. On ide tu. Bravo. Onda krava. Kravu ćemo staviti tu. Ne. Tu. Tu je premalo mjesto za kravu. Možda tu? Da. Bravo. Onda tu imamo psa. Wow, wow. Njega ćemo staviti tu. Patka. Kva, kva. Patka, patka. Tu. Mačka. Mjau, mjau. Koza. Koza, koza tu. I na kraju pijetao ovdje. Što nam životinje daju? Krava. Krava nam daje mlijeko. A što nam daje kokoš? Kokoš nam daje jaja. Patka. Kako kaže patka? Me, me. Ne, Medo. Patka tako ne kaže. A, to je ovca. Kako kaže patka? Kva, kva, kva. Da, kva, kva, kva.